Kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo papagayam. Intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Dakay anaganak, di kay agsao wenno agaramid kadagiti banag a mamataod, iti panagpungtot dagiti annakyo kada kayo. Padakkalan nyo kit di ida, iti na Kristyanuan apan nakadisiplina, kan pamagbaga. Bueno papagayam, intay danggan ti pakasaritaan a maitampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. James, adaman laang ibagakken ka. Anya day ta, nanang. Surwa man day ta asawam nga aglinis dito arobayan ti balay. Agkaiwara dagiti bulbulong, di pa'y makakaraid. Maawatan yu kumamot, nanang. Manong amin dagiti babasit nga anak mi nga asikasuna. Ay, saan mo nga irasunan day ta asawam? Day ta katirigat na no sadot ti tao. Nanang. Saan ang mabalay nga agsadot-sadot dagiti kabalay ko? Kagurak tinarugit kan nawarang arubayan. Ibagam day ta kenkwana. Ay, unay katirurot ko na ya. Kasangsangput mo payla ang agong unget kamanayd. Kasano ajak agungot, nagrugate day ta arubayan. Kanya manayin timbagam ka ni James. Ta binaniban ni Kesam di tarwar. Imbagaklaang mat abagbagaan na di asawa na nga agdalos mat iti arubayan. Ay, di kalamas yan iti manugang mau. Dandanisan pa yan na makasagaysay gapu iti kinaadaw ti asikasuna. Awan bibiyang kau. Unget ka lang nga ungay. Intun pinanawan da ka. Di tama, marik na tirigat. Pumanaw da? Apay, ada pagbayad day ti renta. Na. Dandanin to pa'y awan igatang day ti kananda. Olte mo bagas o may dapay dawatan dito'y balay. Ni, Natalia, bakit? Agsangsangit kan samat. Maturog kakit din. Bay anak lang. Itay pa'y amad-madlaw ko, nga ilamlamang mo day tarupam kanyak. Maturog kakit din. Kuha bakit? Diyak kumakayat nga ibaga day ito ikan ka. Wen, amukon. Kunam siguro adyak nangag dagiti imbagakan kanina nang mo di tarwar. Nangag mo? Nagpigsa tingiwat ni nanang mo. Apay kumadyak mangag. Pasensyakan akan ni nanang. Pudnugayam jay kunada. Anagrigat ti makikadwa iti katugangan. Natalia. Kaya't kunti pumanaw ditoy. Kaano na kami kadi nga ipanaw ditoy kadagiti anak ta. Nauma akon iti dayta nga ugali ni nanang mo. Di mun urayan nga agsinungbat kami kan ni nanang mo. Napunuan akon. Siyak man na ti agkaraidan, ta nakababain ti agipaon. Nanang, siya kong tagkarain. Ay, saan? Siyakon? No talaga mo't lang akayat mo. Idi pa'y nga inaramid mo. Diyak ngamin nasango, nanang. Nagsasaruno ang naggurigor dagiti apo ko. So nga ro, da pumanaw kan dito'y abay ko. Diyak kayat ti masinga. Pasensya kan, nanang. Sa anak mo't asadot. Talaga lang nga awan wayhak. Won, ingkan! Di naksingaan, tadapay papanak, inton madamdama. Mayat matgaya man dagiti anak mo. Sandan nga agsakit. Agtataraydan dito arubayan. Wen manang. Ay, medyo kimot tungak. Idi nagsasaruno ang naggurigor dagiti anak ko. Kanayo nak namin ang mapuyat, idi. Ay na, kasta talaga. Kasta akmet, idi ubing pay dagiti anak ko. Itata professional dan, kaslahak agbibiyagan adon niya. Imbag ka pa'y ama nang tanalpasan ti panagtutuok mo. Syakay, problema kita. No kasano apakisamahak ti ina ni James. Nagrigat akadwa. Diyak maawatan ti ugali na. Ay na, kasta akmet idi. Amom, jay nanang ni manong mo, kurang nalaag pinuhot kami. Kasta ka di, manang.
Anya ngay tinaramid mo. Inananusak Anya pa'y ngay, kat isumot ti ina di asawak. Sapay isupay tinakatangtang sit idi. Jack am mo, no makaano sak akaskan ka, manang. Ibagbagak ka ni James, asumina kami ni tipagyanan. Kabailan nyo ka din. Ay naading ko, panunutom anangina itatirenta ti boarding house. Wano apartment. Mano ti anak yukin ni James. Day tangarod ka at manang. Manulaang matisweldo nila kay ko ijay trabaho na. Kurang pa'y no ar-arigan. Iso nga agpanunot ka anaimbag. Ano samlaang di katugangam. Bakit day jayon? Dandani nagkabaw. Apay, adi mo manon tinumar na gito'y agas, Mau. Nay, kunak man no natumar kaon. Kaya't Mau, agsubli ka manon, ije Doktor Mau. Di ka man mo umanungay. Insaganak lang arudaan. Day talag tumar ti aramidam, di mo pa'y maaramid. Kasano nga umatindog day tabiyag, Mau, no ultimo pa nagtumar ti agas, Mau, kat kasadot, Mau. Kunkat nga awan ni nanang ita dito'y balayo. Ay, amumatay nga iso ti presidente ti asosasyon da babakit. Napanman na kimitingin Iso nga umay kayo ilutuan iti kanan nyo, tatang. Jack ngamin makaumay, no adda ni nanang, tanakaung-ungad. Ay, huwag nga rod. Diyak man amon no apayakas day ti ugali ni nanang yaw. Anya ti kayat yung nga ilutok asidaan nyo, tatang? Jay man sinigang alamas. Ay, sige tatang, tagluto Magyaman Natalia. Kan aglinisak inton madamdama diti balayo. Kani, permi mat nagtapo. Ay, saan mo't ngamin amasangon ni nanang yun aglinis. Amok day tatang. Ay, kanayo nak ko mga umay dito'y balayo. No saan nga gungat ni nanang. Ang kasyay mo't ngamin ti ugali na, tatang. Naglaing asumaong. Asinaw tinangsukat kan ka. Ni Natalia, imay itay dito'y balay. Imay nakinlutuan iti sidaag kan naglinis dito'y balay. Ay, uray niya pa tar aramidin na. Saan lumag-antirik na kan kuana. Ha! Agin gagagat. Ay, sumardeng ka man asumanaw iti kasta. Naita nga edad mo, rumbang anaanos, kan nasingpot ka kuma iti paadam a tao. Didak man bagbagaan si kalaklakayan. Kasanaw no awanak taon. Asino nga iti makaanos kan ka. At talaka, tilay bagbagam. Mapukaw ka no di mo tumaron dagiti agas, Mau. Apay anasapa ka nagawid. Kalaat ngamin ang nagulawak di opisina mi. Kanayon kan samot na maululaw. Napulot ngamin unay ti panawan. Kan adda pa'y dagiti gundaway amarigatan ka nga umangas. Saan ka kadi amadanagan? Agpadoktor ka nga minen di pa'y lang ibagbagakkan ka. Wanto. Day tamanin ti ibagam. Di mo mutla aramidan. Alaki din. Ingkagluton. Tamabisin tumanan dagiti anak ta. Apay, mayatan tirik na? Wen, mayatan. Di na kadi pakadanagan. Nanang, umay kayo padigwan iti sidaan nyo kani tatang. Anya dayta. Native akarnit manok. Inya dubok. Amomot, asaan amabalin nga agsida itinapgad ni tatang niyaw. Saan matkit di naapgad da ito inlutok, nanang? Nangan kamen. Agyaman Natalia. Tainik ka na kami iti sidan may kanina nang yaw. Saan kami pa'y anangan? Ha? Agdoble ka amangan? Ay, sige tatang, mangan kayon. Adto'y ti sidaan nyo. Awate mo nakatakder ka mo ilataditan. Ay, agyaman balasang ka. Manang, umay ko manan ipasyar dagiti anak ko dito'y balayo. Ta saan da makaayayam ije balay. Tagungot ni nanang.
no natagarida nga agtataray. Ay kat mayat nalawa to'y paraangan a pagtaray-tarayan da. Kumusta nga di katugangam, mayatan? Isulat pa, Manang. Kasla, kimaro pa hikit di ati kinaungat na. Anusam ka di. Mabit lang, Manang. Song batak pa ito'y cellphone ko. Sige. Hello? Uwan, siyak ti misis na. Anya? Sige, umaya ka dagos dito ospital. Oh, apay, asino timawag? Katrabahuan nila kay ko, Manang. Intaray da kano ni James iji ospital. Anya? Isuabantayan pa lang dagiti anak ko, Manang. Tama pa anak iji ospital. James, anak ko. Nagsapa na kami mata na pinanawan. Siyak la kuman tinatay. Magkanyak talakaya ko. Kasano ngay itandagiti anak na. Sabi nagmamasit na pailan. Ayan na dyan asawa na. Apayawan dito ospital. Ti asasi kaswan ni Natalia. Ni mon biruken. Tay mo na pa ngay may dito ospital. Ngamdata. Ti ko namkit day. Saan amalading itan? Iti ipupusa iti asawa na. Agsardeng ka man. Apaya kastaya ti panagsasaom. Ay, ti anak ko. Awanan ni James. Nagrigat, tatang. Kasta una yung tibanog ko. Tasyak lang matimabalin ang mga sikaso iti ipupusay ni James. Mawatan ka, Natalia. Kagurugura naklatan ni Nanang. Saan nan sa makit kita dagiti adu a sakripisyo para iti anak na. Kasta na laeng ni Nanang yo. Iso nga itatawanan ni James. Panag ko na. Panawanan tapno pumanaw kami dito Anya? Idi awan ni James. Kaguruguran ako ni Nanang, tatang. Iso nga amok. Nakarkaro itan. Taawanan ti anak yo. Nawaya kayo itan a pumanaw, Natalia. Awanan ti manglapad kada kayo. Kasta nga rin ti pampanunotak, Manang. Mabalin kayo nga umay agyan dito'y balay. Nalawa to'y balay apagyanan nyo. Agyaman akno kasta, Manang. Wen, nasaysaya at no umay kayon dito'y. Tapno saan nakakanayon nga ung-ungtan ti katugangam. Wen nga rin, Manang. Kasla maasyanak mo't kadakwada ka ni tatang. Ay katnaskan nga agpanunot ka na imbag, ading ko. Nay, ara ko pa may tiladawan ni James. Kasladyak pa'y lang amin maaklon nga awanan di anak ta. Nasken nga aklunan ta. Tadita amin ti papanan tayo. Naimbaglakit din, tada dagiti anak da ni Natalia. Uray kaskasano, adadala tamakit-kitak. Naibaga kanyak ni Natalia nga umadayudan. Anya? Ipaanaw na dagiti apo ko taditaw. Aramidon na dayta? Ay, saan na mabalin? Jack itulok. Anya nga ti maaramidam, no isuti kayat na. Uray lapdam, awan mabalain. Kasanun ngay, ni Jack ton makita dagiti apo ko. Wen nang runa, tasan kamit anaanos, kain naulpit ka ni Natalia. Anya,
Puro sakit tinakam ken unget, imparparik nam ken kuana, idi si bibiyag pay ni James. Isu nga urag pakasi ka ita. Ay, saan mon amalapdan ti ipapanaw da? Ay, diyak kabailan amaya dayo dagiti apukok. Apakakit kita ni James lakay. No humata nagbalin ka anasaya at akatugangan ka ni Natalia, saan data ko maapanawan? Manang, agyamanag, time may nagtinulungan amang impaki kadagiti gamgamit mi. Kat, asino nga iti sabali amang tulungkan ka, no saan asya kakapsat mo? Awan ka di pa dya inarkilak ajib amang bunag kadagiti gamit mi. Awan pa'y mat. Aywan gayam. Damagak man kan ka. Sigurado ka ka din iti dayto a desisyon mo. Wen manang, saan ka di nga imbagakan ka idipay si bibiyag ni James, akayat konti pumanaw dito eh. Panawam dagiti katugangam. Anya pa'y ngay, manang. Nakapakada ka ka din kadakwada. Agpakadakto, inton pumanaw kamin. Ang di ka ka di maasyan kadakwada. Ay, di ka man agsawi ti kasta manang. Konsensyaan nakpailaang mat. Natalia, kitaam. Tantanawan na tadya katugangam a babae. Bye-bye, am. Naamuan nan samutan a pumanaw kayo. Imbaga siguro dya katugangak a lalaki. Kasla umasidagmat dito ayanta. Diyak kaya ta kasarita. Ay na Natalia, saan nakas na ading ko? Ingkaki di kasarita. Tapnoan niya. Kasaritam sakbay a pumanaw kayo. Ta isulat tatiin na ti asawam. Iso nga ingka kasarita. Sige, manang. Say-saya atam ti makisarita iti katugangam, ha? Natalia, balasang ko. Nanang, pumanaw kamin. Nay, apay ngay. Nalawa mo to'y balay apagyanan nyo kadagiti apukok. Kanawan mo timang papapanaw kada kayo dito'y. Amok matkat akagurguradak, nanang. Idi pailaan nariknak dayta. Pakawanan na ko man, Natalia. Pangaasim, di mo kumaiyadayo dagiti apukok. Taisuda laangan ti pakalaglagi pa ni James. Dito'y kayon nga agyan nga agina. Nakaululi mo kan ato'y balay no pumanaw kayo. Amok nga ado dagiti bindot ko kan ka. Isa pakawanan na kuma. Agbalbaliw ako, Natalia. Nanang? Nakita ka, kadwam ni manang mo. Wen, imay nagtinulungan. Kayat ko kumakasarita. Kan kayat ko amaam mo. Ay, dagitin aganak yung ay, kumustadan. Mapantayo kumamot idapasyaran na itisigod abalayo. Nabayagan nga ibagbagaday ta kanyak ni tatang mo. Kasta ka di? Uwan, kayat ko nga agbalinak mo't anasingad kadagiti kakabagyam. Saan ka di aday tatirumbang am apasamak, anak ko? Wen, nanang. Sige, mapantayon to pasyarin ida. Rumbeng ti panagpipinatag kan respeto iti tunggal pamilya. Tapno maliklikan ti saan a panagkikinnaawatan. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok dito'y drama tayo, Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects
Joper Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kendaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.